Ratu sareng sami membangkit kerahayuan kerahanjengan terumaning parikrama pawiwahan ring rahina warespati manis warah ugu pinanggal 9 Januari 2025 Presiden memargiantar melarapan anto puja pengasuti Om Awigenam Astu Nama Sidam pawiwahan Niloh Putu Wanda Desi Sapitri Okan Iwayan Sadia sareng Inyoman Sumaliani menjangkepan sareng Inengah Danu Tirta Pinaka Perdana Okan Nyane Iwayan Agat sareng Nyoman Sasih ring galai makin kesinanggah sah ring sajerning manusia saksi kada sakeun. Inggih tepuk tangan sareng sami sampun sah puniki pemargi pawiwahan ini. Dia ni temaga. Makan bani aja mendam. Dia aku pasal